Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаков, ҳавасакои қанди Бобош зиндаву сарбуланду хонобод бошен. Бобош аз Арабистони Саудӣ, аз наздикии хонаи Аллоҳи меҳрубон суханҳо ба шумо мекунам. хоб ҳозир ман як манзареро ба шумо нишон метавонам. Марҳамат, нигоҳ. ҳама санлох, ягон ҷо замини киш нест. Манам хеле алаф мебироя. Намедонам ин алаф чия? Ин алаф ба фирми ягон чизи хӯрданӣ неста. Ин алаф хӯроки шитр боша, намедонам, хӯроки гӯспанд боша, намедонам. Ва як дарахтаки дига аста. Мана мева дора. Меваша ҳеҷ маза надора. Агар бовар кун, ғуруки зардолуи Тоҷикистонро бихӯр ба маза. Я неста. ҳам хеле чиз. Не ки макони муқаддас, не ки хонаи Аллоҳ, не ки файз баракат рехтагӣ ай. хоб оли барои шаҳри Тоиф иншоалло ба амри Худо бо наворҳои шираву шарбатдор мекунам. хоб рафтем, албатта умраро ба ҷо овардем. хеле гиристем, хеле пушаймонӣ кардем, хеле ба Аллоҳи меҳрубон, ба офаридгор розу ниёз кардем. Не ки албатта мо ранги паррандаҳои муҳоҷир меоему мерем. куҷо мерем? бо ҳамун ватани худмон, бо ҳамун ватани бобигимон, бо ҳамун пеши падару модармон, бо ҳамун ватане ки дар бағали он ватан мо ба камол расидем. ёди ватан мекунам. хоб суханҳо бисёра, риштаи суханҳо тамоман дароз кардани нестам. хоб бисёр ҷойҳои хуб, бисёр ҷойҳои таърихӣ, ҷойҳои муқаддас, бисёр мардум дилшон барои ин макон гум мезананд. Не ки мо ҳамчун паррандаҳои муҳоҷир боз мегӯм ки меоему меравем. агар наравем маҷбурӣ равон мекунам бирем ватани худтон. дӯст доштани ватан ай гӯшаи эмон беҳуда нагуфтаам. хоб бародаро, агар шумо хоҳед ки ҳаҷи умра кунед, хоҳед ки ҳаҷи фарзиро ба ҷо биёред, мана ҳамин номрои Қори Фарух навасаи қанди Бободо занг бизанед. беҳтарин ширкат, беҳтарин роҳбаладо, беҳтарин муносибатҳои хуб Қориҷон ширкаташда дора. барои ҳамин ҳозир занг бизанед, дер накунед. хоб як масъалаи дигаре гуфтанӣ ҳастам ки ҳозир дар ватани бишт осои ман фасли баҳор мебиёяд. хоб дар ин фасли баҳор албатта мо фермеро, мо заминдоро, мо деҳқонҳо, мо одамои қишлоқ бояд кишти кор кунем. яъне ки як бародарам ман як камтарак дар бораи хоб бизнеси вай, яъне ки дар бораи судански трава як барнома карда будам ва он кас ҳозир хоҳиш кард ки ман ҳамун бороро овардам, тухмҳои судански travaро овардам, кадоме ки лозим бошад бироя ҳамин номрода занг бизанад, қатъиво суҳбатҳо кунед. вақта назгаронен, бародарони қанду наботум, судански travaро бушнонед. боз ҳам такрор мекунам ки агар дар ватани биштосои ма як дастаи кедмани қоқа бари ҳамуҷа агар лави овда бушонӣ, иншааллоҳ ба амри Худо ҳамун савз мешавад. факту ҳуҷҷату рақаму далел қатъӣ мегӯям. барои ҳамин дер накунед. хоб мегӯям ки деҳқон бошӣ, шудгор кун, қорӣ бошӣ, такрор кун, блогер бошӣ, видеоҳои нав ба нав эҷод кун, эфир кун. барои ҳамин бародаро, қатъи шумо суҳбатҳо бисёрай, қатъи шумо суҳбатҳо бисёрай. судански travaро бушнонен, баъд мефаҳмед. як вақте ки ба ман заминои фермерӣ додан, як қорӣ гуфт ки ҳоҷӣ гуфт, агар ягон ваҷав замини киштшаванда бе кишт мона, фардо рӯзи қиёмат барои ин замине ки кишт накардӣ ҷавобгӯ ҳастӣ. барои ҳамин бародаро, заминҳоро холӣ намонед, судански travaро бушнонед. хоб ана ин бародар номрошо мемонам, занг бизанед, ҳозир қатъиш дар тамос бошед, бо суханҳо дар бораи судански trava ба шумо мефаҳмонад. судански trava беҳтарин
بهترین علفای که یک برده 4-5 بار یک سال مدرویش خوب یعنی که شیرینای سخروزش بسیارای خوب بدرویم در اینترنت سودانسکی تراورا بسیار جستجو کنید با شما وای میکنم با شما طرز شنوندن شد طرز کارکار شد گپ میزند و این سودانسکی تراوا در تاجیکستان سال پیش بوده حاضر با نستی رفته و تخمش سال ممکن وایران هم شده باشه تخمی نوای یکم دسته تخم ای افریقا ای خب دولت سودان وارد کردگیان حاضر تخمش در تاجیکستان هسته همیشه بگیرن بشنونه حاصلی نقض میتیاد فقط او میمونی دوروش میزنی درویدن میگیری 5-6 بار میگن میدروی برای همین وقت نزگرونیم برادرو من در همیجه هستم در سعودی هستم در خانه خدا هستم من در حق شما دعاگو هستم در حق شهرمردای وطن دعاگو هستم در حق سربازای وطن دعاگو هستم در حق گایشنیکا دعاگو هستم از ما در خوب میدونه که در حج هستم انا یگم گپای قبیح گفته باشم یگم شوخیای ناجا کرده باشم یگم گیزلگی کرده باشم ای همه مردمی سربلند تاجیکستان بخشش میپرسم و شما ما را ببخشیم که ای پیش رمضان ای خب برادرو باید ما خیلی وقتمون خوش باشه باید ما خیلی شکرانه این دولت و این ملت و این سرزمینی بیشت آسا کنیم برای که من اینجا میبیایم میبینیم که این چه سرزمین ای یکی جای مقدس ای با ما الله مهربان 4 فصل داده است با ما چونی زیباگی ها داده است وطن من تاجیکستان عزیزم شبیه جنت میکنه فقط وجود خدیگه میزنم رولی که نمیخوام که درست باد شوه شما اول سودانسکی تراورا بکورین بانم برادر در تماس شوین خب اویدی به شما گام میزنه یعنی که من خبرتون کردم اینفورماسیوی اویدی سودانسکی تراوا ای همین کس دسترس میکنیم خب دیلم برای وطنم گم میزنه دیلم برای زمینای فرمری گم میزنه دیلم برای حوض ماهی پروری گم میزنه ولی افسوس پنسه برآمدم دیگه فقط چیکار میکنم فقط سخن میکنم میخرم میگردم شکرانه این دولت این ملتی بزرگ میکنم برای همین برادرها وقتی باباتون خوشای یگم کمبودی نیست رنگی گاز ابیسپیچنی واره در همینجا خورده گشته هستم تماشا میکنم انشالله با امر خدا شب و روز درباره وطنم نوارها میکنم و شما بسیار میگن که بابا بلوگری بس میکنه شما خیلی گپای نامحقلی گپ نزنید من بلوگری اولی سرش نکردم فهمیدی اولی بلوگری من سرش نکردم اولی من بیام آپت بگیرم با بلوگری سر میکنم بلوگری یعنی سخن کردن یعنی که مردم قطعی چق چق کردن شما میگن که بابا بلوگری نکن خیلی گپ نگین که دماغم سخت میسوزه ویدیوی نوبتی رو انتظار شین سودانسکی تراورا از همین برادر حاجی ابراهیم بپرسین بکارین میگم بکارین که پگه پشیمون میشوی زنده و سربلند و خانه آباد باشین در حق همه شما ما دعاگو هستم الله اکبر